Yada siyasa mu akwa be Adom TV Nkwa Hia na oguso ehwede do yi akwa asese wode kase no abreye de du so no eya pomuden enkomo ere ba bedie do bibia se yada anochewa ba adwase wase papa se wono so etenemu edi dwuma no se de tie se fata wan so nya brehwe bie nso yada mu nyina asecure no so yada mu ase papa medi afia amankwa atamaklo bra Facebook ne ka kire unu ase fia amankwa atamaklo atnase na yeni nkomo hwe se de apomuden ho nsem no etie nene nkomo bey ene ye ba bedie ene halitosis anase enumunka ene ye ba bedi ho enkomo na obi be ka se enumunka ne ye de wo mesro yemfa ngo ya yensu ene ye ban bi ene tumede se enumka no ebre ye nyuma ko bi adaro manti ena memenda nyuma bi anonso yetena dwomde Nkwa Hia adwumade no ebro ma yena Saint Coco plus 4 ase se wabofra from one bosome ekwa bosome ensia na duane a odie no mesro from 6 months ekono ya hye no so sa wodi Coco plus no bi begum amakra no adie wodi ahunso anyini prom kama fefefe St Thomas Eye Hospital so one more boy woni ho how bia no yemfe ani enkyere St Thomas Eye Hospital no mo hye yani ho ehaw no no mu ni ho dwuma emfamaye yedo mo ase papa endpoint homeopathic clinic and so yedo mo ase so muguso aso yasene yawe bie haw endpoint sebra na onsaw yawe nimako yinti ene etumetina se memenda bia de Nkwa Hia ebro midi afia amankwa tamaklo Facebook/Adom TV wadwen kire se de bia wudigu ho no ene so fabre be kan ana wokwa afia amankwa tamaklo Facebook nso a ye be kenkan me enye sankrato ye ba ye beto aso abusia medi the Reverend Kwame na Aida me gidi say ye dwumedi na wani gye ho ye videos ye talk shows ni dwumedi na de hia me pa ne se na be ya wasabaka ye dwumedi no 24/7 wo bell no wo de ponche so sa bell no ponche so biu na sa ponche so biu o ponche so 24/7 dwumedi na e share akikro na won saka and follow us and share the page for commenting na so to on ya me share. Medasi bia mesamu akwa be Adom TV Nkwa Hia na guso ehwe no mesrofro bia so omro no mo metie ne nkomo no mesi wo pomuden ho nsem de ese wo fa no asem hia na ne titru pa me de poster no eto Facebook obi abetro ho se nenyonku bi pa wo hu se sent wo nenum ba wo ntumi nka enye wonko a obo a wo approach no wasa kwan no so aya na no ode ai so be feel offended bi ase wo nenum aguase bi wo wani medofo okay ene ye besua halitosis anase no monka no be wie ne ye be hu how aso obi kra e wo bi na oben ya ye betumi aka kire onipa no kwan ye be fa so a onhunu se bi ya nanum anka bi wo ho na obi anso ntie bi ye nyina ye kwa ye be se nsuo kra won tanu zo a yes ya mo wonum kra bon but e bi a wonhu ne sa because of obedwon so bebrenti se wo mpensuo no my dear ye no munsuo na ndamo a wonum nsuo kra na eyinka bi efri wonu menye adwuma no enye na Hikmatu Abdullahi dentist dental surgeon wo 37 military hospital wo boyem pa by dental services ana say yes yenum emu nsem a ye frɛ no opportunity ye chia no mpanifo oba memo akwaba na bibia bokode yada sepa na de niema pa egu anum pa ni ene ni nyina eyesen ho niema na bia ho ayo yada se ye ka se halitosis anase no monka ani de ma yede a bedase ye ka se halitosis anase ye ka se enumuka poto kasam na friend halitosis no se obi be kasa ho na nenum wo anka bia enye because obi wo ho a okasa wo ho a enka no bi wo ho a eye good but ebi de enko yie kra wuntimi kra nyina nti eno na efre no halitosis no enimuka okay na ye halitosis na mpacho ye de wo ana mpacho dabi so mo se num kankan ye de wo omo kan keke but ye kan keke mpacho an okay ti de no kofa ba yo niama bebre ho a ekofa halitosis na enumuka no eba
ne edi kan ekwan a ye fa so a ye twitwi yese okay eno timi ma ye nya halitosis no ana ye nimuka ye twitwi yese nso a ekwan a fa so a ye twitwi etechrema so eno timi ma ye nya halitosis no ana obi wo ha obi hu na na sim green ana black bi ewo ne ehihihiem eno nso timi ma nya enumuka ana smoking etimi ma ye nya enumuka ana odo yanka se eduane a bia senti anu odin ti se jene garlic obi ho a odi no ogina wo ho especially garlic no odi no kasa wo a untimi kra eno nso timi ma yenya halitosis na fish bi anu odin mpachan etimi ma enka eba ye no obi ho a obi fish bi no kasa wo ho a untimi kra engina ana wanum nso ye kra utiminya halitosis enumunkano wenum ye kura utiminya bi pa jene se de waka ka che ya ye yenya ye nuane bi a ye die nso ene tumi edeba okay na adenti ne yebeka se enumunkan ye de wo na nkura nso nya sa halitosis bi nkwala nso timinya from say ye wo akura otuminya bi enye se ya wo akola ne fresh na Even say from 3 months echo because nipa no onum nufo enti se onum nufo na yentwitwi ne sen ana yenwohu nenum anapa ne enumra anapa ne enumra akwala no timinya halitosis no maame no breastfeed na ote se enka efi akwala no num eba ti enkwala nso timinya halitosis no aye enumuka no pacho an zine se nkran so yese atwitwi omanum ana yepepa nkran ketwa yepepa omanum ana opa ne enumre anapa ne enumre nkala ketwa an ene ho de afa ni so pa enumre de enyem sa no pa na ya na ye try but ye wo akra brebe na wo se start pepa nenum because ye wo no na anofo no washa se ye wo no na ye ntimi ye wo no na ye use brush say ye obi ho a wa hospital na ye yi no abafie Yamfan se be 1 week kono obetimi aye warm water na wo de salt kakra atum na wo de cotton abo nsuo nim na wo de afefa nenum especially ne tetchrema so anapa ne enumre because nipa no akwala no breastfeed akwala na wo amfefa nenum a itimi ma enka ebedina akwala nenum bebre no ho obe hu se na ne tetchrema so aye white say red and white be that patchan etimi ma akwala no nya halitosis and em say nti na ye ka se nkankan ye de wo no because son say so sano na se yampepa nenum anopa ne enumre ne titru ne tetchrema so ya nye ne yi a se o na e ka ho na e ka ho na ka obenwa na akola na odi enyi na sent ginanu no mobeko school na afosre no ma hu obi a odi yede ne ba hospital 6 years na nenum wonka nti wutimi hu say from beginning no ya start amfefa nenum ana akola ne di enyi onyi enso brushing no enshada nkoyie nti eno san no etimi manka eba kola nenum And no any secret no say kankan ye de wono bi so sani nyina na ene ye tesa sense no ba ya dwen koso ene awofo ne abanta amumie ni na ho yen afa ne ye wo yen ya wo no kono because minim ya meta te say obi ohono ma owo a 3 months ho nyina kono and I will cry 6 months once obama na aduane no mo obi o ye exclusive no on pepa nanum right dabi enye kra eno kra timi say akwala no ne sini fifi no wanhwe ni ya etimi say akwala no esino ntina ese oso no untimi use brush nti we warm water na nchim emanchi ni ntwem okay nso ni eye warm na wo de agina wo de cotton abom na wo de afefa nenum especially ne tetchrema so enye sa akwala no obetimi enya enumka aya ka no halitosis tetchrema no de ehia pa tetchrema timi ma nipa nya halitosis nti tetchrema ne de especially akwara
ye breastfeeding no ese setem bia ye fefa nenum ne ne tetrama ese tetrama no so ne ye na wo kan wo se emfa salt kakra nwu mema ne ntwa ensuo no na nya de no se first no ye ma memo bre tomatoes no ne ade ne discipline no no mo de ne no so e mpacho de be no de mboa de hi na mboa no tomatoes ne keka ho no emboa de bi eno mo de atwi ache eno de mboa eno de mboa ba nka ho nsuo na ne me hu bi da batemboa anya ho enye kra enye ti oye warm water na we nsuo hye de a na o de nchin kakra etume make sure say nchin ni ntwem obi o ka say pounded so we na obeka say wani bi nti say ebo de ne kra na obe use make sure say entwem okay o kan hwe na kakra wo mu a kituwa bi na wan fa bi antomo kran so e say we ditum because of infection ayo say we bitum okay nti we di cotton ana obi ho obeka say oni cotton na wonya tawo foforo white a mo de ni bi no a say ya na ye won krata won ketwa ye ba enye ne a wo de adwale ne na wo de afefa ne ho eno nya special towel ketwa white ti wo di bom ana wo de afefa nenum de afefa nenum nyina kosi se obenya obe start I use brush mpacha na make us Nkwa Hia de se wo wan hwe bia ne na wo ye ho we mu ye mfomso obi ayaye ti mese mu di ye nim ne di enye sa mistake no nti wa share video no ko Facebook/Adom TV no share na ma obi ehunu se ene nkomo ne de hia mo bia fi se enum kankan ye de wo no ye mfa ho ene kura na COVID-19 max nti ama asa ebi mo hu a wo mo ade na wa tum so bie na numu a enya yankasa na no sa nipa no approach na den so obeka anhwa no aye offended so bia untumi sent no ohu na ye ntumi nkanti ni ahye da ya fasa topic ya ye di ho nkomo timi ya sure se ye koye ni mo no se ne kura ne nkan wo ni mu a na ehia bibia chinchini bia so otwutwu si yie etwitwi techema no so I think ebe minimize sense ne kakra timo mi enhye no so ye kwa ni mo no ebe sua eniema bebre so e de free mo na Facebook ma fe wo pa ma me nko ho na ja me chiache wo mba ko Hassan Mohammed wo brekum e no wo no e hwe ye da se Gloria now so e wa ha e hwe me ankasa me sofo Pastor Mrs Mary ye pastor where you know wo send him me refi facheme basa oka send mama na ya metimi abo ya mi shira papa na onye okese afa Prince Don Konso e wo manso asarukrom e no no so ehwe Michael Alonyo Martins so wa Nancy Asamoah ya da se papa Nancy Asamoah so chia ne fada Anoche Mr. Anoche o Onkario Veronica Boache George Wilson Abigail Kwete Philip Amwa Asare onso waba Lipak wo Hasamo Juma Veronica Boache Augustina o say yadamu nyina se ba wo ba se na Mr. Monche na obi anya kwan entie ene enkomo ehye no so say ene Hikmatu Abdullahi na edi enkomo dentist ai oboye ye papa oba mesa mo akwa babiem yada se eti se no de ye hu ehun sonso ene nso de niam abo atre nyina ada ha pa try ada atre ye de sana be ya obetimi a test halitosis e wo fie obi oho a unim se wo obi ana se woni bia enti obetimi de atre no wo metre kwan a obefa so a o de be test e hu se mi wo bi anu kana na se mi ni bia ene ye beba ho no mo so enti yesi twitwie no so emse waka se ye twitwie yesi anopa ene edimbre mahu brush we na me brush na me nyusu nso mu kwa mahu sai se den pato brush be na e wo se di etwitwie yesi to me dance brush I say di twese medium yeah o koto brush na ya tronso medium e bi o ya tro medium ni yimfu e bi nso o ya tronso m eno na ye mayen and ye ntro so hwe kura ye na chese eno no esese we make sure say o koto a esese o hwe say ya tronso medium e bi o medium ni ye ntro ni yimfu ye spell ni nyina wa tro m na wo ho ni bonso ya tro medium no so so nje se ni ye kwanyina medium an ye nkwohwe mpacha ana m kese capital m ai da so adentia ade na say use medium because soft no ye use a
medium na soft no they be ye was soft and wo koto a ya tron so soft ya soft no ya tron so s soft no ya tron so s enti eno no mostly no ye use ma nkwala nketwa okay ana hard no de ya tron so h eno no ye use because hard no e betime prawo gam na ne wo system ni mo ye dey no bia ni product a odeba system nim but yentimi nka se e bia nipa no ono ana ye ni product a oton nti yentimi nka se ya na se but ye de ne eye no ana ye be kire o se o koto a make sure se obeto medium ne ya troso emo no mpacha yo mitio ana hard ne de e prayer obi wo ho a okoto na enye ne ano oden a ontimi NUC so opese che onse medium enche na I mera mamu abie na said I every 3 months be as say your brush every 3 months 3 months be as say your brush say you and say you as I said 3 months no o sesa brush na say nya ehwe bu e fresh I say o sesa no 3 months be 3 months be as say o sesa no 3 months no na djuma wawie na djuma no o di choose bebre betimi am infection e wo wenum nti na say at least 3 months there as I say brush no ehwa ye bibi ehwu nye bibi ese se wo tetwe mu no enye mu no ese se 3 months ne 3 months ne de se wo se to brush na ebo date to ho sentence ntina na wa kan de wo se to brush a ebo date se be ye be kaye nti sa nti se etwam be 2 months a ya to mra ho enye eno de enye kra be 1 year so obi wa wetimi use be wan na edro no akoda brush na ye yellow eno de ya na anu ode ana hu se brush na hi omo mu su kese no ebi o so obe hu na Bristol na tutu anu ode mfa ba ku bia me ko hu baby pa na asefem pa na enkoyi nti brush ne de at least 3 months de say nkwa ni nyina nso nyina obia 3 months bia say osesa o brush a o use na mpacho ba ku bi nso ya na me nkrofo wo Facebook no me ene me ko me pese mo nchire ye mpacho etwitwi ye se anopa ya anumre yenhoro ye num ana me yenhoro ye num yemfenso horo ye num ana me yemfenso horo ye num anumre no yentwitwi enumre no kwada yemfa after twitwi esen yemfa show ti said ye na no pass ye twitwi esen ye du show ahoro ye enumre no so enumre no so sa yemfa show ahoro mpacha ye ne mo confuse ye yesi me yemfa show ahoro ye no enumre no yes de ahoro ye no bo eduro no bo ye num no ho ban nti ma yemfa show obi wo ho a ebegina nipa ne condition obi wo ho a oba hospital na ye kire ni se ebia ukotwitwi osina ma eduro no enche wo wanum ansa na wa hohoro obi kura ho yetimi ka se o de eduro no etwitwi ni se a manimfa nsuo enrenzi nanum otimi de da eso no obi ane ni condition ti ukasa wo bedi ni obi ye chia because obi ho wa twitwi ni se a utimi hu se o ne se no o twi ni se a moja wom enti wo beka se mitwi mesi moja wom no obi aye binti no menso me de duro no a metwi mesina moja wo no de bekwa akoda na wutimi nya because e bia nipa no waba hospital ana ya kire ni se ye ni se because ye ni hawo ana ya kire ni wonye but wo ka se ubedi obi echi a nua nso na beka kire se ye twitwi ese enumre de meme ohoro ye num na bo yese no ho ban anajo de su mpacho ye hohoro eso no obi ane ni condition de beba hospital condition ya wo kan pacho si etwitwi yese ni eti ehuro na gu na ntuso na gu ni hu moja wo mu a normal pacho enye normal uhu sa ato aso be 3 days by se uko dental clinic na ehwemam se mitwitwi mese for 3 days na 3 days nya mi hu moja wo mu a enye normal by a day or 2 times de normal hu obi wo ho a ebegina brush na we use no okay enti ubehun se ojai osasa brush na ebejai ba obi wo ho a brush no use no normal by still na o bleedi o twitwi ne se na ohun moja nti ano sa no se utimi de ba hospital na ehwema wontem na ehwema wontem ebetimi enye normal ebi ho na wo gam no ebetimi aswele
ho betimi ahono start oral diseases no ana yenka ne se enum yare no start kakra enti wa ma weni anko ho wo be hu ana a jeans mudi beba hospital no na wankasa no na obre wankasa no na obre. I see. Hey, any abonso mo dia ba munya botre mame na Michael onyo say please if you have a friend who always brush his teeth but there is this yellowish particles in between the teeth. So, na sinu no yellow be go be na numa unsa ha. So why yellow ni green is had na je. Anu dem in fact eno de anu dem pa mi kai se mi ko hu bi. Mentimi engina no me ye djuma ne pan but mentimi engina no ne na ne de na anu ode edane na anu ode pa nti eno no nipa no wanhwe ni ya ne tisese na hwa ye fra bibi calculus ediwa ne kodi wusina se obe hwa na wusina start shake enso ni kwanza nketu nketu yeah asena a week to onu apese otu obe hwa na akofa yare foforo e de aba osina se na osina start enu na wanhwe ni ya obaba hospital na ye tu osino enti na every 6 months bia esa oba hospital na ye clean mam ahai Ghana ha ya mu ye ba sisi adomba sisi adiomo ba pa ba dodo na na ma dodo na nso na ma every 6 months na ma so de meba esa oba na etwitwe wosimam enti eno sa no problem bi wo hokra na oba doctor ni no show you obeka cho so oh mi twitwe wosinu wie no se ni na mahuom by one ba na audit fie na black ana calculus ya ye kan green na black na hihye wosini mo ya bi mo esena say na black bi ewo aha no akese ni mo ene ade insa ti se bibi sei bibi sei eno sa no en tokro na abeda nipa nisim ne ya wo hu ne sa no obi wo wa tokro ni beda nisim na wa pe anhwe ne ntema na odidi na ekohyema eduane na akohyem no eno na ya eye black wo esene so no. Okay, you better hono, but the last time no so oh mama say ye didi after ye didi we ya ye nhuru ye num ye mpingu tem bia wo didi we make sure say oberenzi we num na reduce food particles na ebe kwa akwahihye e be ten say ye yia wan sa nya obi opa osi twitwi a e be kwa akwahihye na ye black enti akwahihye na ye black na no na be ma o dental caries ya fatire ye o mpe so mu hu aka camera ni ye na eno na ebe ma dental caries ni nti obi wa onya kaka no na ekọ tokro ni beda ni sinum na ye deeper ube hu na ye sei black sei nti oka se mi didi pa na akọhye mi sinum na ye no ya odidi ya fedua de yi mu eno de moa eduade ne nye duade ne de moa yenyu so de he mpacho ye wo bibia e friend dental floss dental floss en necessary no way fache se bi e wo nim ha ya sa ye wu ye be ko fedua na dental floss ni body o ti ne ye so mpacho ne bo nya den wo ko pharmacy bia na shopping mall bia obenye bi dental floss ni se netie wo didi wie na opese wo yi wusinu mu a se netie wo di hye sei udi shem se ye udodom se no kra na utimi di bebi eye ahoma no eho na udi be yi ya na me say you know pointed one to ho no there be eno ebe wo gam no wo na mo je mfa eho na nye ye de aha no na eye ana dental floss no so ye wo mu different ebi nso nie eno ye ahoma type okay eno wusom se ya na wo de ahye asese odi ase hia se wosena se debi we no okay se na bia obetimi ate sei ate enti wusomu a na odi ahye wosino mfimfin sei sa te se na wo yusu we no na odi ahye mu sei na odi ahye mu sei usom ebeyi ni nyina ba ho ebeyi ni nyina ba okay enti wo kona we nya we ya utimi to we no no obi abetimi ato de obetimi ato ni bo nya den wo ko pharmacy bia shopping mall bia no benya bi me ye yi wo Facebook na say wo ha aja wada wo ma mo kire me na me so me apply wo ho am the grapes eto ho mo ni mi wie inflation ni o mo be pie so ho na no boarding am say ya
no body den na so apomuden ti ye manage wo ye sure say ye betimi ato we wo de ko betimi ato ye betimi ato ye betimi ato mpacha ene bo nya den kra ti ahoma no me di somu a na no nam nipa mu ana no afena kwabran wo kura ahoma ayi osimu ni ade ye enti se untimi en use we ya wo bepe we no wo bepe we ni bi no anase bia wadidi wanipam na utimi wo se aduane ni bia kwahye ho na e bia nipam untimi use we na for nsuo kakra gu enum na renzi wenum na pigu eno ne problem no last me didi wa hai na mseja wadaroma oba pa madidi awi me hukuru manu na me hwe me hu ba bia me pia guo nyanya me mre me mene nya hwe nya nyami amadian ya oh da bia me kwanza me mene se aduane na me pia so se ya fanse wa hukuru wenum a maybe fita na pedu ani bia wakodi okay akwasese ho se aduane na nyinya wo ho nti na me se wa hukuru na wusa gu menya ya wo me ye na nti na ese urenzi wenum a upigu ese upigu ene ma abai ejina hill sukra hamba then walk with the restaurant ewie na fena ba huru wonu mapiagu oye na ka ho a bebi a witimi ye oye na ka ho ase bia ho de be nyane mugwase sa ho bo wonum ho ban ba de ba kwa me se hu ye ne se aside wo yi nuane a ka hyehyɛ wo simo no kra na said you work as a nuane bi wo ho e ma ye sent dada no so wo di kan se bia wonya kenke bia fitri ha kenke bi wo fine pa na wonya nam nketengiti bia no so ano odin umorwe mu nyina na age na unya nso de wo huma e ma sent no kra ba fom before e bia wo be pe bibi e de aye na sa bibi ni na me ba mu me ko fie kwan so na ja me ni jari di nkomo abrantepa o se ti eja me di wie sa na me ye na ma pe mouthwash binam dia ohuru me say mfon so wana prescribe ma wo pa cho ne de woba ha mouthwash a ye nante ko pharmacy ekoto wobekọ obi washroom na si ho na efefefe Abraham say aya bi say decoration o de meseni pa no bia na o de decoration but at the end of the day onim say odidi wie bu okre bi okitwa bi na ehye ne bag ni odidi wie o prefer no so o de bebeye pacho yes me amenante akọ pharmacy akoto mouthwash after medidi awie ana bia manante kakra mahu se center ba manum a betimi dia wash manum mpacho da bi ese say you make sure say yakọ hospital ama doctor na trauma yen say yen koto enu kra doctor trauma o se koto a we use her 2 weeks nti doctor na be prescribe ama o se koto me hu obi a we use mouthwash ato aso bebra ne sikala no asesa obi nso oho no ma we use mouthwash na ma ne se no aye week how let me say nti no yen use mouthwash ne sa o pese we use a ko hospital na doctor ni na trauma o say koto nti prescription and you bet show e be a day sa o be fa ne bo a and ya sa ne to si ho eno de mboa obi okra wetimi ba ye hu se ohia bio but ye ka chen se ebia we enye ma use we ana se we enye ma use we but ukasa wa we de ope koto na we use a ebia wo problem no we enye ma we ye ma ni obi be use a be ya ma no wo be use angel nti ye hwe obi a problem ene nia ye trauma no e ma ne koto Esrepa na meka se yenim tiene ya yesue ye me na mema ye nye asa ye fashion bi ne ye nyina ye no waka no ebi wo ma wo yusu kwa na afa kwa no kwa mum na ese wo se no ba wonnim ena ya meta hu so se ade a wonnim no ya na nyame boye ho ban pa but the moment a obehu no de obehu hu ensonso ye no tie ne se wonnim no wa yusu bia wa dwen koso enne ye sua ho ade ma hu say questions bebre ba asmani age topic no ho wani age hu say no wo ho no mo a wo ko YouTube a Adom TV ubetimi akwa akohwe ana wo ko Facebook a ubetimi akwa akohwe wunya wo time a what sase no akwa akohwe hu say nkomo no ye ode eyenwumako we ada romanti
e etime de bro me de nwumre bia no so e wa Adom TV endpoint homeopathic clinic say yemra wo mo aye nhwe yapomuden mo nsem mema no prostate no ye mo ho ban entwen ma cancer na kokra mem ansa no wabo ho ban free ne ye mo ho ban infections bia hawo oba wutie me yenko endpoint ho ne de o mapon enyame ya Adom afi juada kwesi ne memenda o mo ye adwuma anopa no nso e de kwesi anwumre no nso frɛ doctor 0244867068 obajo so St. Thomas Eye Hospital ono so boyen yeni hu hawo nyina no wokɔkɔ no ma obɛhwa ma wo say wo lens na pesa osesana St. Thomas Sebra Coco Plus Nkwa from 6 months ya bi fagu akra na duan mo bedi ne kama ama wa hu sa akra no ho asisi no ho so bedi de afia ama Nkwa tamaklo mamene sankra to ye ba ya wo chire do so twem sisi a ye ba yeah, that's it. So I'll show you a video. Make I will say, I bring you over some video on YouTube. No, one more don't that's so. I am me so. Me asu we just say bring you over your quenya. The video be I never to have what to me a share. Near what you say was so. I am me, send a bear, whom you have been souvenir be a share. I bring you a video be I never to have who be a share. Me that say. Yami shira mu nyina papa samugu so share Adom TV Nkwa Hia beda se ebisi mayo obolo menye obolo se miti na ba form sa na mafono ni nyina ya kase nti mo fa ne sa uhu me physical hu se slim things jiade Pastor Mrs. Mary obi amwako anchaba why dear papa se wo she na wo mo wo bottle yesi ebi mo you know mouthwash na o ma hwe agu bottle mu nti na ladies only do we are no de mouthwash ni ade nti no wasua ade nyame hira papa nyame hira se wonso wasua we nyina nka wan hwe Nkwa Hia menye sure se anka obete medam ase papa na ma bene wa mechia wanwumre wo no ba kwia nso de bia no ma me update ne ho ade kwia nyame hira papa so nso waje atumo na other set of for watch mota SDA or say ask if it's possible for the scent could be coming from the head. Okay. Obasa ohun ya na yesi etire as oti o yan so a etimema wo enum kampa cho. Me da se. Obi o ha wonya cold ye fa bibi chronic cold. Chronic ne ye obi o ha ni cold ne nko 2 weeks 3 weeks na ednam nti nipa sa na otimi na halitosis. Ayo. Timina halitosis. 2 weeks when you cold na untreaty ya. Obi over ni cold no enkwa. Okay. Or the tifie say oyewe instead of so obeko hospital. On hospital no the tifia nti through chronic cold no nipa ni timina enuka. Sa. Na mummy ehwe ni ye nya cold bi ya cha mummy enko hospital na yenkodi ho adwuma he krampo ene edu ye sese no na yekọ break wo kai oyi bibi ho kire me se pa na me kire even before we no mouthwash wash no wo se ye wo mouthwash no ye wo mu different ebi wo ho a ye di nsuo dilute no ye di nsuo fra ansa na ye di aginagina yenum ba obi wo ho a onfa nsuo onfra saa no di aginagina nenum na anu odintin na anu odintin na week nipa no esen anaso obi ho odiginagina nenum wie kro be hu na nesen eye ne ya enti ye to a ye make sure say baby e be kwa akoto no ye mbisa instructions a ewo ho na ye nkenkan ade a ya tro wo ho ansa na ya start use okay ebi wo ho nso a ya dilute ne deda enti ebe depending ya oton the corona oton na we no kra wo ka say dental floss na mu ni ade na ne yenko restaurant ahodo no yenko sesa de gu ho na because ahodo okwa wunya we yo ahodo okwa wunya we enti asa enti mi se me ko restaurant na mi ko didia na mi hu se omo de sticks ni bi ahye bibi muti sese lesi ho a mitimi hwe sa mi ma approach obida ma approach obida na me ka chane se ade ya omo disi wede se aduane nipa ne ton no 30 cedis a adens na wonya ne 35 cedis because of floss ya would be say ntua wa se aduane 35 se na me am ko di dwa beto e se ne ma boarding
but I think nobody tiani ya akra wunya sha wo ho a sha wo ho a we ni bonya den okay ni bonya den okay nti ubetimi use ni bonya den okay ana obi wo wa se mesi ase aye green nti me de floors no eya ebekọ ana untimi mfa floors yi nti uba dental clinic ye free bibi scaling and polishing ni green ni black na hyehyɛ wo senase nyina eno so timi ma enka eba wonum pa na eno die me de hankare bia wu ho na obi wo ane de ne yellow na obi wo ane de ne yellow na ebu eda nenum nti otimi ka se mese no bebi ebu na enye ne sini na ebu eye yellow na aye ana eyiyi ese anyini wo ho ache wo ho pan nti uba eno no wuntimi mfa brush say enyi wuntimi mfa brush yi nti uba dental clinic na wo ko hu dentist ye fre machine ye fre no scaling machine nti uba hospital de tip bi e sha no aye dade eno ye de sha machine mu na autoclave na de sha no nti ye de sha no ansuo we ye nsuo eno ma nsuo debi enye normal nsuo we nye normal nsuo aye yisu wo fie ni bi no nti ye de sisu se ya owo horo no na nsuo efa wenum eba wenum ye wo machine a the more na oyi finu na machine no nso twi finu samba menye esa experience ne twene na de ba mu twitwi de na style be ma ohu fenfen mo ne ade sanetie but enye hu obi timi bi sase ehu enti na ndem she dadi we no eba ye no nipa de obi timi bi se ehu ana me prana de bi umpra eno ane se oda ho na ye ya ma eno ane se ba se menum ensuo no menum nsuo because nsuo no pra wuntimi nnom oh send ye ya kan che one video de bona when machine aye connector etwe nsuo no enu tambia eda wanum saa ntia ya ma pene etwe omo ye nyina na etwe nsuo we no efa ahoma we num eba wenum efa we nu nti ade nti we nu meba o de ya adwo a afia na de aye ama na de aye ade mpacho say eche say se anu ani ye connect my light mo sa de ayama o de ayama kwabena mpacho da bi ye wotipa ye de hye autoclave ye wo machine kese a ye yama wia na de ahyem ye yama wia na de ahyem ye di kan ase ma ohoro ho ye di kan de hye solution bi after solution no na ya dry ya wash na ya dry nti after ya dry ye wie no na de ahye machine no na machine no anuma na akum James ni nyina nti the more ye we say ye ma obia de awia yetimi tu entiti se ya amame a ye betu efiri so na ye de foforo asha no sa na ye no enti yen yusu ti we na ye ba 6 months bia so ye mrame 6 months bia isa se wo ba na ye yi green wo wasen asio ana ebi ni ho ba no board ho ti ye ma no ne bo nya den wo nya kan bibia bo nya den so ba na okenti e be se ho ya mpacho facility bia ne omode ntimi mo so de bi mi timi mo so wan kan no ni asem no because me wo so me sure that Thomas wo kan na ni age ho so ono so because me kind the last time I told me bad dentist was say oba wo horo nanum eno de emwa na price no Ghana no say bibia wo ye bia obi surprise answer obi o frɛ wa na obebu surprise ana odi price na chin so a wenum nyina abese ana wenum mi se mi hia na wo kasa me ho an baby a me di kan hwɛ ya wenum se wadwuma ya nti wa ga na putu o enti tem bia se wenum oba na ye hwɛ ti eno so no 6 months bia ye 6 months bia se oba na ye twitwi o sinema ebi o ba especially dodom se no enye baby na brush ne betime ewura ho nti oba ye di machine no we ye plug my light nti ye di machine no ye be yi asie ho nyina la ama na tetrema na ye ho tetrema no nso ye wo bibia ye de polish so ana wo ko pharmacy bia na big pharmacy wo benya ye frɛ bibi tank cleaner ye wo ade a ye de twitwi tetrema so nti e betimi ato eno de obetimi ato wo no ende obetimi ato wo me ametimi akoto wa obetimi akoto o say dey say tank cleaner nti wo ko pharmacy bia na shopping mall bia wo kasa wo pe tank cleaner obeton ama eno wo twitwi wo se no ana wo twitwi wo se na na wo de
eno nso atwitwo afufa wo tachre ma so say brush na me wi me wash so de ato ho ana wi meto mpacho won tontwene won tontwene eno nso maye no ebi handle eti sister ese yanka de ba next time ebi handle no uso mu ti sesei ebi ani senia omaye no ebi ani senia omaye no ono so hia ayi toothpaste debi eno de hia toothpaste o di twitwe tetra man so kra wanka so obe felisa maye bibi o manum nti eno nso boa tina say no okay the last time so na ye kire u kire bibi tetra ma so twitwe no o say ye twitwe a ni say apacho debi twitwe tetra masa twitwe sa ho debi utria say necessary we no say yemfa say wenum ni a ese we ni say ese we ni say enye ni say obi o wa otimi twitwa na eduro no afa ne nsa debi na ba ko mo ye kwan so wasade nsuo ni gina nanum a no wo ya ase watwi obi o wa ayemfom so wa hu nanum awku eduro na epigu na afa na ode brush no nsuo ni bra debi enye ne sa debi o esa wo san de gems ko nti utwi wo sina say enye say o chuchu tetrema so o chuchu tetrema ne so a say ba wo ye ni say ya embo wo san de efi no because ekose na ba say ekose na ba say ba wo ye ni say na wo ye ni say na enu de efi no unsan fa nko wenum biem fa nko wenum ni biem ye na de esua de o se me ye sure say wanso usua bi me da mo se papa se musua Franca Samoa ewa ha medase Franca medase papa here for cutting. It's a nice look. Medase Felix Hackman. So the not washing your mouth after brushing is the issue. It's no issue. Try na Tina bless and so has very necessary topic na ye kan hu hia na kaseme and so wo se bi bekwai na ma me na na bena anim wa the second or more hwe ye da mo mase inshiraba akoso aboache say greetings nice topic today na nyame inshira ye na adwuma ye da se na Tommy anoche wo Western North enchi and ono so hwe ye ni age ho kwabna boaten and so say if ya why the makeups TV no me nye makeup na nakura ba uba TV no so a e so popo anim kakranti eno a why facha me na Charles ayibo so aba edu Regina so e wa ha na Regina say na maye kese pa facha me next week me so beti because ma basa no hu oso biem Nancy Asamoa e wo Nkwa Hia na ne papa Nkwa Hia no so e chia no yeda mo ase kose TV so edrimika gidigidi ekwa akwhwe mo kan ho na kokwohwe na afei Joshua yaw atieku wasemi musa whether halitosis is hereditary or KJB oti na wono so ehwe mpacho enumka yade wo ana sa de na kwa ka se de enumka yamfa wo ana enumka so ana se busua mu debi enyesa okay nti no na wo so be che akwan besi attest se bia nka e wo yanuma nti na wo di spoon ne ba nka wo wanuma aye wo kwan bebre so wo be fa so a wo be test wo fie hu se we de nka e wo manum ni edi kan ye spoon ye fra bibi spoon testing nti wo fa spoon ni se ya enya ne ha no handle no wo di she o meni ase kakra bi be 5 seconds o di show meni ase be 5 seconds na we di share ho na we na wa mana ben hwen be 3 cm nti e be ho hwen 3 cm se o halitosis ni bia o beti efi spoon ne ho o ye ni se be 3 cm o beti efi o mfa nhye mu nche o di share o meni na ase kakra bi be 5 seconds na we na why ni sa ana we why ni say a be dry we yi ya kra a be dry nti e ye dry na scent ne be ba scent wo mu a one take we say woni ani mu nka mpa chan ba wo te de a ebi wo ho ana ye den pa nti wo yi ya kra obete ana afi nso pese wo hu a wo ha enye echire say no aha adobi ba wo ye say so ta fe ha oha enya oha wo be make sure say untim fifre bia na say efi bia ni na ne wadware awie no hu na water fre especially in the morning na ye no
nti na wo de otechrema afa ho okay nti wo de techrema afa ho a eno nso be no te se na me kan se 3 centimeters ne saa nti eno no wo ye eno nso se wo enka wo wenumu a uhu se enka wo wenumu wo beti efi ehonom okay eno no ana floss ne nso wo pese wo hu a wo dental floss ni bia wo yi ni se ya fo yi wusim ana floss no nso enye se wedidi awie nko a ye fra bibi flossing uchi wusi anapani enumre na after wechi wusi awie no make sure se udi we no ebe fefa usinum tem especially ya yesi ebubo ho no udi yim enti wo pesa wo hu se wo enumuka na halitosis na udi yiyi usinimu a eno nso udi ben se ya wo beti se enka wo amman wo bet wo beti nti eno na ye kwan a ye fa so a ye hu se ye wo halitosis no ana ebi nso wo a ye ha wo ye se ya wo blow wo eno no wo blow ni se ya wo halitosis ni bia wote anase wo nsa sei eno wo home through your mouth enti eno wo home through your mouth na wo yi wo nsa no enti wo home ya etendo ebe wo hwene enti wo enka wo wenu ma ene nkofo ate ade ne dada no omo nya ho adwuma je se wo beken obi wo age wo ka kire no but enka so egu aware bebre egu aware bebre obi wo ho ne partner o ma hyehye aware ana o mo hyehye ho a omo ya be ware mehu bia omo de aba hospital bebre egu aware obi wo ho atimi dada na yira na ne guy no de na ba hospital opie ya wasise ntina me de na bo nti mo nhwe ma me obi wo nso emu ye nudu se o ka kire ne yire ana ni kunu nti eno sa no ti se senia ye chire kwa wo betimi aka se o mi hwe wo Nkwa Hia say yes every 6 months bia na wo de afa ho na wo de nipa no aba hospital na ya yama ba wo ka se one can direct and chere no ye one can direct ba wo ka se wo can direct dia nipa no ne bubefu ye nipa ye mre na so wo de out ado number maye fa che me ka number no maye na ja e chena Monday ko no ye mra wo ho no ye mehwe yesimu e ha onyina me da 0241 557633 kabie 0241 557633 yo chia wo boss nso na da Roma no wa ma kwan kan 3 nyahe pacho me chia 37 military hospital for especially dental department Dr. Apia Kubi Emmanuel me chia na pa me chia me papa honorable Abdullahi Baba Idrisu a kwa bin Zongo Etiwa West mechiano pa na Roma ntina madu bebi a madui nti mechiano nyankopon enhira no me san chia me head of department Dr. Gamba mechiano pa mechia mi colleague ni na mechi obia mechia kwa abenfo omo jo so that one ko MC wo ho ntino woni problem ye da say hikmatun so say ye fro one opa wi anwumra wo ba e be boy wo bosses so ye do ma se so mo ma kwan ma wo de din kobo me do for me sure say ne wasua de ye papa ye for say that ma endpoint Coco Plus and a face in Thomas Eye Hospital ye do ma se me de afia abankwa tamakru ye da kru ni nyina so ase nyame hira mo ye kɔ na ahosepe extra black eye atwaso